Hej ljudi, pozdrav svima i dobrodošli u novi tutorial. Danas ću da vam pokažem kako da napravite animirani Minecraft intro. Već jako dugo vremena sam protiv ovog da napravim, ali eto jako puno vas traži ovaj tutorial. Sve što ćete vidjeti ovdje, otprilike već ste vidjeli u nekim prethodnim tutorialima koje sam pravio, tako da ne znam koliko ćete toga naučiti, ali eto baš ćemo se fokusirati na pravljenje introa. Ne znam zašto je svima toliko stalo da imaju te introje, po meni to toliko nebitno, ali eto imam ja intro. Iako kažem da je nebitno. Uglavnom, ovdje sam na list stavio otprilike na što ćemo se fokusirati u ovom klipu i kao prvo kaže pjesma. Znači prvo morate pronaći nekakvu pjesmu. Mislim ovdje ne postoji nikakva pravila, ali u svakom slučaju postoji nekakva pjesma. Uglavnom je to nekakva dubstep muzika, nekakvi remixi popularnih, na primjer pop pjesama ili tako nešto. Uglavnom ja sam u svom dosadašnjem introvu koji sam nedavno promijenio koristio ovu pjesmu i znači zove se, nadam se da neću dobiti nikakav copyright, daj da smanjim malo pošto je prejaka. Ovdje sam negdje, ja mislim, isekao onaj dio. Ja mislim da je to to. Da, to je to. Znači nađete neku pjesmu koja se vama sviđa, jednostavno kopirate link i imate youtube.mp3.org i tu pastujete svoj video. Mislim da svi ovaj znate, svi ste ponekad skidali neku pjesmu sa YouTube-a, idete na download i otprilike to je to. Dalje tu pjesmu biste trebali ubaciti u Audacity, međutim ja trenutno snimam sa Audacityjem, tako da vam ne mogu to pokazati. Uglavnom ubacite pjesmu u Audacity i nekih 10 sekundi, dakle 10 sekundi je optimalno vrijeme za trajanje tog introa, jer stvarno nema smisla traji po 30-40 sekundi jer niko nije došao gleda vaš intro, već vaš video. Tako da 5 do 10 sekundi zapravo, ali 5 je nekako prekratko. Znači 10 sekundi isječete, fade inujete, fade outujete, znači da nema baš nekakav nagl početak i otprilike to je to. Možete možda malo bass boostati, ali eto, Audacity nije toliko baš komplikovan program da to ne bi znali. I eksportujete to najbolje u MP3, možete i u WAV-u, ali eto ne vidim baš foru u tome. I dalje krećemo sa Cinema 4D, dakle tu muziku možete ubaciti, ja mislim u Cinema 4D, ja to do sada nisam radio i ne planiram raditi, ja imam običaj da to ubacim u Sony Vegas i ovako otprilike označim te nekakve bitove. Ne znam kako se to naziva, ne bavim se baš muzikom, ali uglavnom evo o čemu pričam. Da, otprilike je to. Označim trajanje, otprilike šta će se dešavati, uglavnom razumijete me šta želim reći. Dalje kaže Mineways, da, sad ćemo pričati malo o Minewaysu. Kad sam pravio tutorial kako praviti animacije, Minecraft animacije u Cinema 4D, pričao sam o Minewaysu, dakle, jako jednostavan program, otvorite neki svijet, možete ovdje, da ovdje su svi moji svijetovi koje imam, u onom folderu za Minecraft, ali ja sam uzeo nekakvu mapu s nekakvog grada, to je ovo, jednostavno kliknete na level i otvorit će vam se, to je nekakva mapa koju sam našao na internetu, neko je ovo potrošio godine i godine dok je napravio. Uglavnom desnim klikom selektujete otprilike šta želite, što više selektujete, to naravno će duže da traje eksportovanje, tako da će to biti malo komplikovano. Kada vam se pojavi ovaj prozorčić, kliknete na yes, možda spustite još jedan blok 2 ovako. I view, ovdje možete dodavati nekakve podešavanje, to nije bitno, ovdje možete da mijenjate teksture koje želite da ubacite, idete na set terrain file, ali morate eksportovati, dakle imate u opisu link za download Minewaysa i dobijete u RAR-u ili je zipu i morate to ekstraktovati da biste mogli mijenjati teksture. Uglavnom kada želite da ekstraktujete dio koji ste selektovali, jednostavno odaberite lokaciju, upišete naziv, ja ću na primjer napisati MC, prosto onako, idemo na save i ovdje imate koje kakva podešavanja, ovo je sve nebitno, jedino što vam može zapravo koristiti jeste individual blocks, dakle kada želite da svaki blok eksportujete ponaosob. Prvi put koristim ovu riječ, ali znači individualno kada želite da eksportujete svaki blok, kliknete na ovo je jako naporno, ali eto ako želite da pravite koje kakve eksplozije, mislim da je to ok, ja to neću i kliknemo na ok, to se eksportuje, izbaci se 5 fajlova i sad te fajlove možete otvoriti u Cinema 4D i to obj file, obj,
gdje se nalazi taj OBJ, ovo MTL, ovo, i kliknete na Open, obavezno 1000 centima. Zašto? Zato što zato što svi rigovi zapravo namješteni na tih 1000 cm i dobijete ovako oblik. Ako ste gledali onaj tutorial, znate o čemu se radi. Ovdje je najbolje da ovo sve grupišete, selektujete sve, a ovdje ovako opet Ctrl A i idete na ove 3 tačkice ovdje. Imate RGB, prvo uzimate ovdje sampling uklanjate, zatim isključite Spectacular, uključite alfu, idete na alfa karticu, zatim ubacite RGB alfa, to jest RGBA i opet uklonite sampling, pošto ne želite da vam se pokvari teksture i otprilike to je to. Ono što možete uraditi da vam malo ubrzate performanse jeste da isključite lišće i da izbrišete travu ili ne morate, samo isključite pošto nekako su oni naporni tu zna lagovati. Ja trenutno snimam ili mislim da snimam, nemam pojma. Da vidimo, mogu li ja i kako selektovati tu travu da je barem ovako sam sklonim iz edita i ovo ćemo da smanjimo. Dakle, namjestili smo sada teksture i da imamo šta piše dalje. Dalje piše osvjetljenje. Ok, sad ćemo pričamo o osvjetljenju. Vidim da većina vas ganja koje kakve one Lightroome i ne znam zašto ljudi lude za tim i čak plaćaju po $10 za te Lightroome. Ne vidim foru. Što se tiče osvjetljenja, ja nikad nisam koristio te Lightroome i ne planiram. Prvo da namjestim sebi rezoluciju, pošto me ovo nekako nervira kad ne vidim fino. Tako nekako. I idemo osvjetljenje. Dakle, prvo što vam preporučujem jeste da napravite jedno obično svjetlo koje ćete da čekirate Ambient Illumination i da stavite na nekih 50-ak. I da uzmete nekakvu boju. Možete koristiti na primjer narančastu ako onako želite nekako tople boje ili plavu za neke hladnije boje. Ja ću uzeti tako neku narančastu. Ok, zatim možete kreirati environment. Dakle, on će dati tu nekakvu istu boju, slično kao i ovo svjetlo. Uzmete tako neku narančastu, na primjer ovako na nekih 20%. Možete dodati i maglu, ali od magle vam se neće vidjeti nebo. Kreiramo physical sky, s tim da u posljednje vrijeme imam običaj da uklanjam sunce, samo ostavim nebo i uključim clouds, treba će nam i oblaci. Time and location, to trenutno nije bitno, i ostavit ćemo physical sky, ubacit ćemo još jedno obično svjetlo i uzet ćemo neka bude na primjer narančasto, ovako nekako svjetlo narančasto, skroz svjetlo narančasto. Shadows, najbolje uzmite soft, visible light, pa možete volumetric, ali i ne morate pošto će ono biti visoko nekako. I postavimo ga na određenu visinu, na primjer ovako možemo tu negdje malo pomaći. Ok, dalje da vidimo shadow, ok, možete smanjiti na neki 90%, ostavite crne i uključite photometric na jedno 2500 kandela. Mislim da je to ok i ajde da ovako malo priđemo da rendamo, da vidimo na što to liči. Ne očekujem baš najbrže pošto smo ubacili ove sjenke, ali ajde da izrendamo da vidimo kako će to zapravo samo izgledati. To izgleda nekako ovako otprilike. Naravno još neka podešavanja su ovdje potrebna da bi ovo izgledalo ljepše. Kao prvo ne bi loše na primjer da dodamo volumetric, evo dodat ćemo volumetric ipak i daj da ovako malo odmaknemo da vidimo gdje je to, da odemo na visibility i povećamo ovaj other distance, daj da stavimo na 1000, da vidimo da li će to, da treba će nam barem 10.000, mogao sam samo dodati 0, ali dodat ćemo to tako. I daj mi, ok, other distance, sample distance, da rendamo da vidimo. Čekaj, daj prvo da ugasim ove oblake, pošto treba neko vrijeme da se ovo pripremi. Čekaj, daj ovako da vidimo koliko će nam trebati vremena. Da, znači javlja se kao ova nekakva svjetlost u prostoru. Možda dodat ćemo i to, znači možete dodati i volumetric ukoliko želite taj nekakav ljepši efekat sunca, s tim da ćete morati da povećate na visibility ovaj outer distance. I sada kad rendam da vidimo kako će to izgledati. Da, mrskom čeka da se ovo renda, ali definitivno izgleda ljepše. Što još možete dodati? Možete dodati ovaj noise, na primjer dodate evo boat, i da vidimo što još, možemo dodati dust gdje bi to trebalo na visibility i dodamo na primjer neki 30% dusta kao nekakva prašina u zraku, i možemo dodati lens, uzmemo sun i ovako kad rendamo mislim da će to imati kao ovaj lens layer.
Otprilike to je to što se tiče osvjetljenja. Ovo što sam ubacio ću da grupišem i nazvat ću to osvjetljenje. Mislim da nisam najbolje napisao, ali nebitno, ovo ću nazvati svijet. Ok, i da imamo što dalje kaže. Dalje kaže animacija, dakle sad ću vam pokazati kako da napravite neke osnovne animacije. O ovome sam pričao puno puta, u puno tutoriala, ali evo opet ću reći neke osnovne stvari. Ubacio sam link, preporučujem da isključite sva svjetla dok animirate, ubacite ovako jedno svjetlo koje ćete da ugasite u renderu, dakle ovo vam je za editor, ovo vam je za render, znači kada je crveno to se ne vidi u određenom dijelu i ubacite samo ovaj ambient illumination, prosto da vidite sve šta se dešava. Ok, tu imamo rig i šta mi sve možemo raditi sa rigom, na primjer ovo je FMR5, ovo je nekakav edit i ima jako puno podešavanja, pogledajte Frostov tutorial kako, ali evo sad ću vam pokazati neke eto opet osnovne animacije, mada sam ovo radio, već sam to rekao zapravo, znači pomjeranje ruku na primjer, ovako nekako, ili možete to raditi sa ovim ovdje. Potom, naravno, obavezno čekirajte auto keyframing, pošto ja sam to odradio i ništa se nije dogodilo. Tako da, obavezno auto keyframing i pomjerite za... Čekaj, ovako nekako. I sad ne vjerujem da će se išta dogoditi. Hoće, evo, pomjerite se ruka. Onda možemo to odraditi isto i sa ovom rukom. Daj ovako, daj na 20. frame. Pomjerimo i to, potom noga, daj mi nogu, daj, ok, vratit ćemo nju nazad, na primjer, da vidimo, to je trebalo biti na, daj mi na početak, ovako, daj mi drugu nogu, nju ćemo staviti ovamo pozadi, na 20. frame, daj ovako, odemo na 10. frame, podignemo je malo ovako, onda, ne znam, glavu malo ovako podignemo, čekaj, daj na nulu da se vratimo. Ok, ovo ćemo malo da spustimo, dobro, i daj da vidimo šta smo odradili. Dakle, evo, napravili smo da se sve ovo zapravo miče i uzmemo na primjer ovaj totalno rig i evo, stavit ćemo tu na početku, odemo na 20. frame i pomaknemo za neki 60 ovih, kako se naziva, centimetara i sad kad pustimo, lik se otprilike pomjera. Naravno, ovo su vam samo nekakve osnove, potrebno je jako puno vremena da provalite sve fore u animiranju, tako da nemojte očekivati da ćete uspjeti napraviti neki profesionalni Minecraft intro nakon gledanja ovog klipa, jer zaista treba jako puno vremena da biste postali pro. Evo ja na primjer nisam ni blizu proa i dalje nemam pojma o Cinema 4D koliko zapravo stvari imam. Ali, eto, otprilike vidjeli ste kako se to zapravo animira. Dakle, imate pregršt tih Minecraft rigova, Minecraft modela, imate stranica, brdo na internetu, većina toga free. Naprimjer, ponajbolji vam je selfie, tu možete pronaći stvarno bezbroj tih modela i rigova. Ako vam treba neki model ili rig, ponovo to moram reći, pitajte me na Facebooku, pošto ja imam jedan folder u kojem ima, znači, bezbroj toga, tako da, znači, pitajte me na Facebooku i ja ću vam otprilike to dati. Dalje imamo rendering, ok, sad ćemo o tome malo da pričamo o renderovanju, dakle, ako kliknemo ovdje, iskoči nam ovo, output. Što se tiče rezolucije, ponajbolje da rendate, dakle, u 16:9 odnosu, možete lokat ovaj ratio, uvijek imam problem s ovim, i staviti na primjer ako hoćete HD 720, 1280 720 ili ako hoćete Full HD 1080, mislim da nema potrebe ići iznad toga, dakle u te dvije rezolucije ponajbolje. Dalje imate ovaj frame rate, 30 ili 60, birajte, možda 50, ali eto 30 nekako preporučljivo jer nema baš neke potrebe za 60, ovdje označite odakle do okle želite, ja ću na primjer od 1 do 20. Ok, to je 20 frameova. Dalje save, najbolje u AV formatu, opcije da vidimo šta možemo tu, možemo uzeti na primjer drugi kompresor, na primjer ovaj Xvid je najbolji, i idemo na konfiguraciju i uzmemo 1080p, ok. Ovdje možemo naravno sačuvati, na primjer intro, mada nećemo ovo rendati. Dalje multipass anti-aliasing, to vam je vrlo bitno, to obavezno dodajte najbolje na best, možete i na geometry, ali najbolje na best, smanjite ovaj maksimalni level na 2,
nije tolika razlika, malo se primijeti, ali je rendering puno brži. Threshold stavite na nekih 20-30, u zavisnosti koliko vam jak računar. Opcije, možete isključiti ovaj blurriness, nema potrebe za njim. Lens efekti, dobro, to smo dodali, i ambient occlusion, to vam je bitan efekat za onako dodavanje nekakvih sjenki u ćoškovima ili uglovima. Isključite self shadowing only i ovo možete ovako ili možete smanjiti, na primjer ja ću staviti 32, 5, 25, 50, 50, onako neka sve bude duplo manje. Pošto zna dosta štekati, možete dodati i Global Illumination, tu i on, ako stvarno imate jak računar, ali to vam ne preporučujem. I ajde da odradimo još jedan render da vidimo kako to zapravo izgleda. Ja zaista nemam vremena tu pravim koje kakve animacije, pošto vidite koliko je sati dole u desnom donjem uglu. Uglavnom pokazao sam vam kako da, znači, uzmete tu nekakvu pjesmu, kako da je isječete. Doduše nisam baš, ali eto, pokazao sam vam kako da ubacite taj svijet, pokazao sam vam kako da napravite nekakav svoj Lightroom, dalje pokazao sam vam kako da animirate modele, to sam malo nešto pričao o tome, ove rendering opcije, a dalje imamo tekst, pričao sam o ovome, imate na Mograph kartici tekst gdje možete da dodate, sad gdje bi to trebalo da bude, sad je sve zaštekalo, ne mogu da vjerujem. Da li je zaštekalo? Nije. Evo sad se može. Ok, gdje bi sad trebao da bude taj tekst? Evo ga tu. Naravno, tu možete da ubacite, da mijenjate. Pričao sam o ovome zapravo u tutorialu, ali dakle kliknete tu, napišete šta god želite, tu imate fontove da mijenjate. Pogledajte baš neki tutorial o tekstovima, jer ja nemam baš namjer ovdje pričati toliko o tome. Te nakon što sve to dakle postavite, prelazite na samo rendanje te nekakve animacije koju ste napravili. Dakle, preporučujem neki 10 sekundi, znači računajte 1 sekunda 30 frameova ako vam je taj frame rate od 30, znači 10 sekundi otprilike neki 300 frameova, to unesete ovdje i idemo ovako do kraja. I znači animirate ti 10 frameova, rendate ih, te nakon završenog rendera to ubacite u After Effects, ako se bavite time. Ja se zaista ne bavim, imam After Effects CS4, to je izašlo nekad davno i ne bavim se stvarno After Effectsima, ovo sam skinuo onako za par klipova koje moram da odradim. Imate u opisu link videa u kojem imate baš detaljno ispričano o tome kako sinkovati video u After Effectsu. Možete to odraditi slično u ovom, kako se naziva, Sony Vegasu. Imate razna podešavanja, slično kao u After Effectsu, malo je to teže ovdje. U stvari ne znam koliko je teško u After Effectsu, ali u Sony Vegas je to poprilično teško uganjati. Ja stvarno ne znam koliko će ovaj tutorial biti od pomoći, pošto da biste napravili jedan Minecraft intro koji izgleda jako fino, treba jako dugo vremena. Nije toliko teško skontati, ali treba vježbe, jednostavno da odradite nekoliko animacija, da vidite kako stvari rade. Te tek nakon toga možete otprilike praviti neke svoje animacije. Bilo bi to puno jednostavnije da vi koristite koje kakve template, znači skinete jednostavno template, otvorite ga ovdje, ubacite svoje ime i to je to. Ali eto, ja sam pokazao kako da napravite neki svoj lični intro, da ne kopirate nikoga, da ne koristite template. Morat ćete neko vrijeme potrošiti ovdje da biste to napravili, ali sve će doći sa vremenom. I eto ljudi, nadam se da vam se svidio ovaj video, naravno ako jeste ostavite taj like, isto tako pretplatite se na moj kanal ukoliko još niste, te pozdrav do nekog sljedećeg videa.